Menta kasngi kino yelam kasang HNIF Northern Region, Ribhoi District harengkat kajing yadon lang kino yelam jong ka artli ki right, kata ka right nongling do bat ka right nongkra, kila leit banbu ika shiti jing ujor hamid jong Additional Deputy Commissioner, banyu kajing pensai halor kajing pensange jong kontraktor ban pentre ban snai ka Polytechnic ka baha nongkra, ka baha papo ka right nongling do bat right nongkra, ka bala pensange kumbasis nam tam AA. Katkum kajing batai jong kita kino yelam jong kasang bat jong ki artli ki right kilo ong bahadin belayo banyakran baru Additional Deputy Commissioner na kaliang kajong la pediang ya kane kajing ujor bat ulo ong ru bana kaliang kajong un pelong kajing budien halor kane ban penstat no e kajing tray ban te kane ka Polytechnic Center ada ke setengah segi wan ban bu pikot ujor habre berteka Polytechnic apa pentray hakini sistem ledak Rena dua kalau koi gane ka COVID-19 adum ta kila pensengan nak kajing tray dan nak liang kasang mana lit jurip akan jurip mana gane kesini beladap no dia beladap galap kajing tray kalau susah pending kalau susah israk no dan ta kadau ba kaliang kajing sokia ba kajing sebenut habis di skim bahasa israk da kajing sokia da kajing kedua musim yang Iwan sudah saya DC so edisi bentuk pikot ujor habis di Polytechnic hari kena dapat dokumen ke krau nak yang edisi ialah menjur deploy ban sim kia habis di kam yang bersapet ban sensitif hari ini isi ke bersawan boleh sibun ya edisi ban sim kia habis di projek saya sen biang nak kentu ia sekaru kadai ban sim kia habis kam baka dia belak nak murder Ray ayom ro kade ka por ben trainer baru kat di kam construction jaga government ni nak por sedang ben tray ya kunta kum sedang ni ki tray ta habis te ro kede sedang no mardor gini kesini di Bansawan relem nak ta keseng hi kenyat tak beteng bat kenyai bodin hiro nang ni skma ni wan hang ne sai sin pa ko DC office hang ne banya penduk ba di sini nak mentah kajing sengek jong ketika Polytechnic apa sengek masalah sistem duna ni don hang ne dekat bat inong pitkam jong SCF inong yelam dekat bat teater lagi longsan jong di rai nak nong kerap bat nolondo ni don kajing sukia musim itu ni namar bat ketika kam kelas sengek ban pentre habis dei ban banyak syai ya ketika Polytechnic kabala penmang dak sarkar syah kita ki atliki dorbaran kebangi nagaleng jong karat nongkra nolondo ni ai sobhaya kajaka sya government na ka benta kajing mentoi ki breu ki jongi ki than ki dong jongi stay na ka benta kalawe jongi kun samla ka jongi ni nagaleng jongi studio seperti ba kontraktor badai ban pentre kita ke kam pula pensateng ya ke kam ni kerpat ya ke sarkar bakan simkia kumala simkia agak suah bangin ya keren di kambat di DC lah simkia ban budin ban pentre nak saya ya kata kam ni tentu ya ke sarkar bahkan pan step ya ke terikam ke jongka nang bakat ke kam kanom du nong sakiti than kam tam ya ka thamri boi ke jongi ketang kumta blesibun khandial pila ban batai ngi bana kai ka tau pa kajing sange ketika Polytechnic mentala sistem ka tau ba kabapan sange ya ketika Polytechnic ke jing tre te kelong nongkong ke don ke jing jerwat habide bat pensiu ya ki compensation ya ki te ki badon jaka hang te ya den ke bangi lai keren nak ke atali kira kat bat kinong kikam jong ka NCYF ke kadisi kala kloi pensiu ya kata compensation bat kabar kabapan sange kaba buteng biang ya ketika kelong agapor jong ni COVID-19 gila sim kebu ban tersengek ya ketika kam habis dia ketika Polytechnic tengba piong mata pagade na kadau jong kajing sange jong ketika composition ten aswa ban snai ketika na kaliang ka sarkar kampenmang ya ka composition nam tai di trajaka agak tu kepor kadon kajing penmang ni trajaka kaliang jong ki atur likir barai kala sim kia na ka benta bensiu ya kita ki bedai benio ya kinong rep ke jongi Re la dai kapor katukan nepor din balai yo ya pisa ne u noyalam jengi urang ba u klem siu ya hadin ke bangila le ujor biang sadisi office
mula pendep pensiu dia ketika bajing tung jing tep dia ke penssion di Badai Benyo